Bwa Boniface. Nyuma ya nteto kumbuka ate kuri na mutumiri omwe utumiri ndene kanisa emwe ntereci ya thona na nakwenyangiria twana tunini kanisa neu nende athenjiri mangi kuma ntere ubu wete mutumiri uyu na bati kuyugira matale ya maritu yake watho nonto aruba bandi baba kwithira bakithukiria tunisa rieto bakiwa kwena obatu borwangira makanisa kwithanende rukebwethiro waluluku kenda kwebelia tongeri ya baba makanisa bakuma nkomene ndene ya rwangi rwa kanisa mukiri wa mithika aina ntetoi. Meri mikai nyuma ya ngwataniro ya tumeria bathwana tigania westi ochumeria kumenerio mo wao nonto bwantumeri tia utanto muno ana bachukuru barabata ita chukuru na kinya kuranja nende ibachumeretie renge kuwa metuo ene chokerete bakiromba mabisa bokaria unkumeronto bono bochukumerara babotirere nyuma yogwa abo ikubia shakaola utamba neire na komesa na yana eitarira mwana ochukuru kinya aita kesha atebire ukinyiria mathaya na torera tukawethia kesha ana bachukuru baikwo ndure eitara chukuru bakinya thayili baikwo na aragwa kinya bakinya kuo lakini ituchokete kona mantu ya kwendelea ringi ende burabo twekirite oruru ni ana bakurora baura na untu baura tutemeina abaita na untu babo ndiarakia Pastor wake awetana yawe bato toilelana bato ripota ake aweta mwana una uritene ya ngache na tamuchiari ya eta mwana kiate ya pastor amwite na mwana na tete chukuru kwena kanisa etha na kesha kuma mande tu mande na turoka ndio wano ekoya mantu yambira kurwamwa ki kanisa eu lakini mwankatha ibara okirira ringe na ibambirite ringe kwetha gutumiria kuma mande tu mande bakibitika kesha chia kuma oro mwankatha ithano chio tuku na brato arite tukauga tauwete kutebati kwethe nontu beta kesha michie na michita kunde ithara yiri kuna ndira barukirwa tha ithano ibarora na ubagata bakawatiro kinya na unjirene ndipo ntunkwenda kwa device arito atiri iba base na kithomo iba thome buraba kura na achiari bo ibathikirira arimo na manto ya bokano ni pastors ba uma ibareke kubwithia yo nikenda bomba kwendelea bo na kithomo ndio one neire na komesa na yana eitarira mwana ochukuru kinya aita kesha atebire ukinyiria mathaya na torera tukawethia kesha ana bachukuru baikwo ndure eitara chukuru bakinya thayili baikwo na aragwa kinya bakinya kuo lakini ituchokete kona mantu ya kwendelea ringi ende burabo twekirite oruru ni ana bakurora baura na untu baura tutemeina abaita na untu babo ndiarakia Pastor wake awetana yawe bato toilelana bato ripota ake aweta mwana una uritene ya ngache na tamuchiari ya eta mwana kiate ya pastor amwite na mwana na tete chukuru untu buibwe nororo ntumbi nawe tu tutikawa nawe tu tutesa iso nawe tu tutena into binge bia bi cash crop turilite na season tubia to aketha minga na whatever ko mwana kare akuthoma batu tugintu bure ku thirikari ni bateri gwitira wikinyene riu likamurika saiti nontu mantu yabra ba mchungaji arikia kuwa yambite ukira ringi dene tura retu na itu kuromba muno tafadhali thirikari tutethie nontu ibukwa nandi itaro choka skuru riokinya na itu kura mwathani bwega nontu murungu na tubirie corona ani ibachokere skuru na utikwenda guteita kaire na utikwenda na betu bangangwa asa muno dene kithomo kio gaitaga skuru choki itu kwenda kuromba ana by the be na humble time ya kuthoma kuringana nabo baitayari buru kanisa ciao cionthe ichonkonwe kenda kuthiria waye na urani kanisene batu tayari kanisa imurikwa endi iromba retu ni atiri mantu era yotumika kumurika kanisa shakaola yake yotumika ke very other pastor nontu twina pastor Rombwega barabeti mwathani murungu na babeti ngwe mwathani murungu mbere bwega itu kuromba mturaji kumike nontu nuo bwithi ki makosa yawe na makosa yawe ara karika shakaola yatumika kumurika ubora pastor wonde winde nende ndurwe Kenya Rui barombete atiari bantere ikureka kuthikira ntumiri tio tanto na utiira iba wikiana bao chukuru ona tiaruorwa bakiuo teno Kristo burete kithomo ya kwithia uteka oa ya kwithira kinya ng'ambe tutena kurithia thuari no tema yani wale akuthomethia mwana ukiabura butwire muchie utikorothira kuinkuromba achiari bakariana bo na inya muchiari mwana ki araita kanisa na buri kuma na ataukaraika kuo na asunguza bwega na buri uchunguza pastor umbo kalakia na ataria ateke kurania mwana no to asara neki baita mwana kinyo mwati aramuchie kinyoke yakwithiro tena fie kwana wendi wa watabira we nabio eta wone mwarimu imuntu mwire ibyo ndera ya bibi mwarimu betera kiume kimwe na inkuromba kinya harimo
principals na and teachers na ari mu cukuru cietu tafadhali batu na athwana twirigairerima na chero ingire ne Meru County twirigairerima murungu arokumwa no ntumi eri ile mweri wetano tukura mngao ndiwa mwana nyachoka ngiri 5 akeya kuingwa achoka na ile intukwile ture mngao yetu twike thokone ana barembi barefi nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.